Patala fatu mai Samoa, lau Samoa Entertainment TV, ai usi mai a whaafonga. E tamua ele fono al pale mene ile so le whaatauto ina o whaipule to atolu le malo, pol vang wha upwhai le fas. Tulo a au tamitau I lunga o tuspa ia, au lo suafa ma whaitau tautonga o loto whamaoni o au. O mau si osi koe mai, o te tauto atu le tua, le ona mau si malawa, le au whamaoni ma tau a vina tonu, le no tonu whamaoni, I le mālotu to tasi o Samoa. Ma o le au whatonuina, ma le tau ai, ma le whamaoni. Ho tute a veha iau o se sui o se fono o le pale mene o Samoa. Ia fesoso ali mai le tua ia tea. Tau o tutu spaia na whaitau mani kenese tau whalinga. O fionga I whaipule le fōlu maota ina ua toe o ese mai mal pale mene, ai fo I tua e whai mai alantou palo talaiti il familia ina leo tula fono. I tu malo si umul to fatu wana si le tu malo va o fonti le sunga mahusi o si pue mai, ma le to fa ale vena ale o fale ata fa. O le fono ile so, e to etaliu mai ai whaipule to alua, I fale ata tolu, ma le tu malo le pa. I le maota e peo na polo I ai, e le whai unga al whamsinonga. Ua au tau maina ma ua whafonfo il tātou maota nei, ma le tunu I whasala launga o le whai unga al whamsinonga, I mta upe winga il whamalo lo le tu mau, ai o le suis fono le tu malo pa lota o le pa, ma le suis fono o le tu malo pa lota o whale ata tolu. Ma mo le silfia le maota, e le o le unga lea o le nem ta upu, ai peitai. Ua amana ia le whai unga al whamsinonga, mo le nei taimi. Ma ua toe mwhai ai, o na awai ai a suis fono e to lua, I le ngā luenga whai al pare mene. Ai o lo ta oto pea le apili le fonga whatalai o le mota, papali I ta eo maspau, I le whaawinga ina al whamsinonga o le tula fono. Mor silfia, o lo iai lava le avanoa I whamsinonga, o su e mailo ilo ai, se whai unga o leo tarwhia ngai, I le sila. Mor whaataita inga o le sila al pare mene, e tu sai o nana whai unga, ma o leo o toi tu ina tuai tau sanga toi ilo, o tau sanga pili whamsinonga o tau sanga, e wha moe e ilo ina I le masina 4 November, lua o lua tolu. Ma mo le silfia le maota, e leo le unga lea o le nem ta upu. I le tau singa lava ia o tūlanga ma malu ma le alo ia, o le fono usu. Tu maua lunga le nei le tunu. E le to e tau whaamtalaina le tūlanga, o le fea ia ai, o matafa ioi al parmene, ma le tutino o le whamsinonga. Ma re asira sila to toa ia il parmene, mo re ngai le lumanai. E le ma il parmene lan fai unga na fai. Ui lea, o lo iai lava, le ava noa il whamsinonga, e to e sila ai, ma whiliuli wa iai, ana fai unga. Ina ia o tasi, ma le wha moe il parmene, na fausi eina, ma pasi eina, le tū la fono whavae, o le malo tuto tasi o Samoa. Pei tai o le polo inga, ale whaamsinonga, ina ia toe fo il to alua lea I tonu I le fono, ma whaia o la tongi. O le masina 4 November I lua ai whai unga o le apili, ale pale mene, e peo na whaatino le fonga whetalai o le mota. Ai o le so, walo I ai o na umia I le malo o le fas, no fua e tolu sfulima o le pale mene o Samoa. Inisi o tala, ua toe maliu mai fu isa tasi le sami ngata I fale o fale apuna, I le astona I taluai. Ufa maoni el komsina mtanga luengo leo mfal pui au apa au longo itinu Filipo. O le maliu lea o se tamata la vau e totolu na alo na tupu mai le astona I taluai. O le lua I lea o tau taiso soo. E maa salomia na malemo, o le tamaa lea mai le fia ngole tongo ufa ai poipo mai lo soifua mai, lo na faletua mo la alo e totolu. O so ai lava whaalawelawe whaapea o ngā samile I whale apuna e pei o na whaailoa el komsina. Wa umalea o ngā leo te pasika, mai mtanga luengo leo le upasia le to iwa ma maua la tau tusi pasi whaapitoa, e pei on whaailoa la na pepa o whaamatalanga. Lea o ngā pasika sa wa o lava e ilato o lava le to mai le mtanga luenga. Tāpinanga umalava lea, ale mtanga luengo leo le fontele le malo, tau pulenga, I Samoa le tausanga fau.
O le aunga ia mawal saonga le muhu mali file mua usunga fono mai malo tapulenga. Inisi o talaiwi ina ele o le manu Samoa, ele la asanga o sa ilinga siampini o le ipo lalangi ta longa la kapi falani. Ai o lo faawa upele langolango al company telefoni le Vodafone. Ilana sei o le manu malo le pasese o le alu maltoi fo mai falani. O manu malo wa ile tamai ta o Tamalaya pereni se aila. For me to say thank you so much to Vodafone Samoa and Lakapi Samoa for this super opportunity that I'll be traveling to Paris to watch the World Cup final. Even though our team didn't make it, but we're super proud of them. O le ticket na ofo le Vodafone mo ta longa muli o sempino le ipu I falani lea o le ata aloai New Zealand ma Afrika. O le au Afrika lea na manu malo ya engelani ai sfuluono ili sfulima. Ai manu malo New Zealand ya Argentina ai fasulfa leono. Ai ta alo Argentina ma engelani ili tulanga tolu ma le tulanga fa o le ipu. Ai o le sai le tau le valu le tai o le taimi Samoa. Le sai linga sempini o le ipu o New Zealand ma Afrika lea o le amai moina le tamai tai o Tamalaya Lusa fulu tausanga mai le fi ango tuanai. So much Vodafone for this great opportunity. I didn't expect that I'll be traveling to Paris to watch the World Cup final. So thank you so much again. You are the best. Ona manu malo e au fia I malana tupe e lua fetala Amerika e wha leo moia. O le malanga si mai o le sui fai lautusi au a malo au whaatasi. O ia fo'i o le whaatono o polkalameta wāti na e malo au whaatasi le atu Asia mo le Pasifika. Ms. Kani Wick Naraya. I Samoa le vaya so taluai mo le whaatala noina o polkalame a le UNDP lo tātou tanu. Pei tai. Ua mauai ma le awa no le UNDP e tau awa tuai le taabale whaapitoa. E alu I le wila po le tu ainga le ele whaonga ina I se peni sini e whawhanga le maa mai le wila po le tise e o lai. Watu inatu I le minista o le mtanga luenga si o manga ma ua whaanatura malau ele o Samoa le sunga toe sulu Cedric Schuster. O le whapaanga a le Impress Project ma le malo. O le ploketi le ala Impress o aunga I le whaale leia tili o ati na e tau I whaatu ma wina lea o na maua peo le ele tise whaafo wina. Mai whaamasinonga o le veiaso nei lea na tūla iai I la tau lea na maulia ma tau fia mai e leo le la tau swa inga I mo taa I le masina na te nei. E tali o la tau molianga o le umi o whala au whasaina. Le ipatia le Samoa Glopo ua I oe nisi e tusa ma o la tau molianga peitai. O lo te ena nisi tau le lea lo la tau umi o whala au whasaina. E to ono I la tau na tau fia mai leo swa inga leo. Mai se fulu afe ta la se tino I tupe na maua I lea no whanga. Fatasi ma whala au whasaina o le marijuana ma le eisa. O Tuna Road ma so le Larry o ila ua ia wala I o ina molianga. O le umio se pepa I lolo iai whala au whasaina o le eisa. E tusa ma le ote si ma le skultolu kilo kalama le mamafa. Ma whatulanga mai ai le whamasinonga le aso lua skulua o le masina nei. E tu uhina mai se whasalanga mo ila ua nei. Ua whaamao nio la ua molianga. Ai o nisio ila tau nei sa moria whaatasi mai leo se whainga. E Francis Naya ma si mausauni. O loo la ua te ena tu ua inga leo e whaapea sa la umia whala au whasaina. Na maua atu e leo. Ai o le tau le aia I le tatawhili, o lea ua toi whaatulanga le aso tolus fulu le masina nei e toi tula iai. Ai se I whaamautu mai molianga le itua leo. O no I le tatawhili sa molia mua fo I seo swa inga leo. Sa whatino ina iai ulai o le lua olua tasi ve maali street I Waiteli. Le asa mawai fo I se tino I tupe lua sfurtolu afe mal tolu se lau tala. Whapea manila au malo si whasaina I tutonu le atunu. Fuala au whasaina o le eisa, whaapea ma mea po eata sa whapipi I solo le whali. Nos whaia leo I le atau sanga. Pe tai o las whainga lawa iai mo taa ia I la tau na maulia ma tau fia mai ai. E toa tasi tau le a lewa talia le whamasinonga le talasanga I tatalai o iai tua. Mai le te ena I le tua leo le talasanga le tatalai le tua si mausauni. I lalo ai inga masani. Ma ua tau fia uma le ona pepa malanga, saini lo fiso leo I vaiasta itasi. Ma ua whaasai na fo I ona whaasa o tai ma I la tau nei, o lo la tau wa fia whaatasi, I le neim ta aupu. Watamua na lau Samoa Entertainment mai pia nei ko ia so manuia tau manga
Ia loa tu whia mga rengo nei